sikat. Wih, marah nih. Sikat. Wih, lumayan besar nih, lumayan. Lumayan. Ya, terus sikat, kena lagi teman-teman. Ih. Coba ini teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, di Fishing Channel di sini. Kita mancing lagi teman-teman. Pagi-pagi ini kita mancing ikan di dekat-dekat sini aja teman-teman. Mancing inilah kita pakai udang sawah teman-teman. Udang air tawar nih. Kita pasang ya. Kita mulai mancing sini teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di support channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, dan share teman-teman, agar lebih semangat lagi kita. Jangan lupa bagi IP aja teman-teman. Kita langsung uncal sini teman-teman. Oke teman, cara pasang udang sawah yang baik ini agar tetap hidup dia, kita pasang di sini teman-teman. Iya, di sini teman-teman. Jadi tetap aman hidup dia. Oke. Satu lagi. Nah, begini teman-teman. Oke, tetap hidup teman-teman. Baru kita uncal. Oke. Nah, langsung nyut nih teman-teman. Oke, mulai ada pergerakan. Ya, terus. Ya. Kena teman. Ih, mantap kan? Mantap, langsung dikeroyok teman. Mantap. Begini teman, tetap hidup. Cara pasangnya. Oke teman, kita langsung uncal. Mantap, enak lagi. Langsung. Iya. Oke, sikat. Mantap. Habis lagi umpan kita nih. Dikit lagi keroyok teman. Lagi. Oke. Lanjut lagi. Nah, hilangkan terus. Oke, sikat. Alah. Luar biasa cunguk nih. Lapar kali. Nggak bisa lihat udang dia. Disikat terus lagi. Lihat udang langsung disikat terus nih. Ya, mulai lagi ya. Sikat. Wih,
Lumayan besar nih, lumayan. Ih, lumayan. Ih, mantap teman-teman. Alhamdulillah. Lumayan teman-teman. Mantap. Lumayan besar nih. Mantap. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ngeri kali makannya nih. Lanjut lagi. Ya, terus sikat, kena lagi teman-teman. Double strike sama anaknya. Mantap teman, mantap kali. Yang kecil tarik rilis. Oke. Oke, lanjut lagi. Ya, sikat. Alhamdulillah teman-teman. Strike lagi kita. Strike lagi. Ini kita pasang lagi umpannya teman-teman. Kita pakai udang ya nih. Udang sawah, yang kecil-kecil kita pakai ini. Oke, kita uncar lagi teman. Oke, uncar lagi. Kita tunggu lagi. Lagi lapar nih nilainya nih. Pagi-pagi nih, sarapan dia teman-teman. Sikat terus. Ya. Sikat. Alhamdulillah, kena lagi teman-teman. Mantap teman, mantap. Alhamdulillah. Oke, lanjut lagi. Langsung keroyok terus. Ya. Terus kena teman-teman. Mantap teman. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi. Sampan lu. Lanjut lagi. Oke teman, lanjut. Langsung nyut lagi teman. Wis langsung nyut aja nih. Sikat lagi. Alhamdulillah. Mantap teman. Alhamdulillah. Oke, lanjut lagi ya. Langsung nyut lagi nih. Sikat. Apa ini? Mantap teman, mantap. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Umpan lu. Kita uncar lagi teman. Uncar lagi. Langsung nyut, nggak lama teman. Langsung nyut dia. Langsung nyut. Terus ya. Terus kena tuh. Alah, ngocel man. Langsung teman ya. Ini langsung kita uncar, langsung nyut nih. Oke, langsung nyut. Oke, kandas kok. Langsung teman, nggak pakai lama nih. Mantap teman, mantap. Alhamdulillah, hasil lagi teman-teman. Top. Kita gas lagi. Langsung nyut lagi, Wak. Mantap kali, Wak. Mantap kali ini, geng. Ya, terus sikat. Mantap teman, kena lagi.
Poin lagi. Pasang lagi. Pasang lagi. Apa lama-lama? Sikat. Wih, besar. Pelanggaran emang. Pelanggaran. Oh, enggak pelanggaran kok. Kan terbelot di siripnya. Oke. Kita pasang lagi. Oke, lagi. Sikat. Lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman. Mantap sekali. Mantap, teman. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi ya. Makan lagi. Langsung mute aja nih. Iya. Sikat. Wih, marah nih. Alhamdulillah besar banget. Mantap besar. Alhamdulillah. Oke lah teman-teman, kita sudahi saja nih. Belum sarapan nih kita teman, belum ngopi nih. Jadi kita sudahi saja mancing kita kali ini. Nanti kita mancing lagi, ada kesempatan. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share agar lebih semangat lagi. Jangan lupa bahagia happy aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ini hasil kita hari ini teman-teman. Ya nggak seberapa, nggak apa-apa. Karena ini ngopi teman-teman. Ada janji ngopi kita teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman.